Tongeria bamara ni bejete amona kwendekithia gicigo kiu kinya kyo kugwata ite ta icigo bingi bia kaunti ya Tharaka Nithi bakiaria baugite ni bonekete gukagita ta kaba kwathirwo tongerie ne bakiuga ntere inge kinya nigunikite nkuruki yao kirimirandi witi na mbere bakwaragia bari ntere cha gituntu ara mubunge karekia ukari karone kiwa muna MCs mamba kaunti ubo bwejete onde mubunge ojo ataririte akorwira gite kyo governor kaunti ne ukithurano twitite gite kiraye kuchirite atongeria kathumba arayo kinya mubunge wa Ekuru County neu Martin Mugambi na kurikibe atongoria ba gicigo mbunge kia Mara ibenyiritie kuganagwo tongoria ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kenda gutigira ugaibwo thina mbere ndeni ya kaunti no iboganene na biyo kabuga tuthikagiria ta riu twiguku muno gwego ntubuti gutwona na turija papa sire kenda tubwira ta riu ndegwe bwekara bwera kareke barabara gutebwa mirutha ona ngoka gutebwa gitatia nuntu ngoka ina mwene barabara ja metheroji enau ba kiaria kiathoni gia ntano mbari cia gituntu wandia methero baugite gicigo mbunge kia Mara chuke gamba ng'ombe na gicigo mbunge kia Tharaka bigwatite atongoria baganene gutire kyo gikona mothina mbere maingi kana manini nkuruki ya gicigo mbunge kira kingi ndi boromba atiri antu ba metheru tukithurana this time ni tutumbireni akili tutigatumire emotions na to balance equation Tharaka betho bena bo chuka betho bena bo na Mara betho bena ke kenda endelea bagatonya nyomba bakindecide maendeleo kula jetho jiganene nitukweleanwa kula jetho ikaria atia kula jetho jiganene nikenda gutigagite mwana no umwe ugatigwa nyume uriongi tumbe kuthijania twinde mwene kiatho gikia kuri MCA wa Kworo Twaruse Muthonia gutanaga na bairi baije barabare meretwe gutanwa augite Mara ibabatiri kugerageria gutigira bati kuringira ciene nkuri leo kalekia rijana le akagwa nengo propose Mara to nenkelo sub county no irato inya kalekia ga propose seconda no ewike ekaigwako twarichuka pa twa propose njoki agagetatia mbetse agagetatia nani speaker akaroratia agafothi ewekerwa tiki twamona Tharaka murugala ga propose Susania akaroratia gataya akaroratia ndipi na weno nto uona tika kaolwale akena uga mauto aga pulugu akena uga okuba uga nembi muthia mubunge Mbioki augite kiri thirikari yake ya kuma mwanka wa 2027 kethirwa akinyiria bonene manto megi ugima ba mwiri ngugi jande itikarodira kwina ala gwakinyirie kwina mutho mwanjuki agakinyia na kwina ala kale kwa Mbioki akajokeria 2027 mpaka 2037 tuliamwe kenda tumba kuhakikisha mauntu mwetu ugima bwa mwili health nuntu ugima bwa mwili ni 100% involved goko tinde tuli antu ba boremi agriculture na agriculture yetu kulura ni 100% involved na gucokeria kabara agwate nkini tontu tukwa serious mbodi ara kagitakete kwa fertilizer ukweli ama uongo nuntu thaira twina antu betu be in government nitukugeria na njira imwe ya guteria ira serious mbodi ni kale kwa Mbioki akire kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi.